Ese wari uzi ko Lionel Messi yigeze guterura akanoza umukinnyi w'igihangange kugeza ubu witwa Lamine Yamal akiri uruhinja? Iyi ngiyi ni ifoto yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2008, ariko uyu munsi yahindutse imwe mu mafoto akomeje cyane ndetse akomeje kurikoroza mu mateka ya ruhago. Mu buryo butangaje, imyaka 18 yose nyuma y'iyi foto, Messi ndetse na Lamine Yamal bagiye guhatanira igikombe cy'isi cya 2026 mu mukino wa nyuma utegerejwe n'isi yose. Ese ni impanuka gusa cyangwa ni amateka yari yaramaze kwandikwa? Ubwo rero muri iyi video tugiye kukwereka amateka y'iyo foto iri kuvugisha isi, uko Messi na Lamine Yamal bahuriye muri FC Barcelona Foundation, impamvu iyi foto iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane muri iyi minsi, isesengura ry'umukino wa nyuma wa Argentine ndetse na Espagne. Turaza no gusobanukirwa iki kibazo kivuga ngo ese Messi araza kuba asezera ku gikombe cy'isi yegukanye igikombe, cyangwa Lamine Yamal niwe ugiye gutangira ibihe bishya bya football. Ubwo rero iyi ni inkuru idasanzwe ihuza amateka n'ahazaza h'umupira w'amaguru. Ntucikwe n'iyi nkuru yuzuye guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Kwandikire kandi mu gitekerezo utubwire wowe ubona ikipe iri butware igikombe cy'isi cy'uyu mwaka ari Argentine cyangwa na Espagne. Ntugende muri comment utatubwiye uwo ubona ashobora kuza kuba twara kino gikombe. Ubundi kandi kanda like, sangiza n'iyi video, ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye uba mbere kubona amakuru agezweho asesenguye kandi ateye amatsiko ku mupira w'amaguru ndetse n'isi muri rusange. Twagiye. Ubundi mu gihe isi yose rero ihanze umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka, umukino rero uzahuza Argentine ndetse na Espagne, hari indi nkuru ikomeje kuvugisha batari bake. Ni ifoto yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2008 rero igaragaza Lionel Messi ateruye kandi akanoza uruhinja rwari rufite amezi make gusa. Icyo gihe na wari uzi ko urwo ruhinja rwari Lamine Yamal, akaba ari umwe mu bakinnyi rero bagezweho ku isi muri iki gihe. Ubundi iyo foto yafashwe mu gikorwa cy'ubugira neza rero cyateguwe na FC Barcelona Foundation ku bufatanye na UNICEF. Intego yari ugufasha abana gukusanya inkunga, aho abakinnyi ba FC Barcelona bafotorwaga bari kumwe n'impinja zatoranyijwe muri uwo mushinga. Messi rero uwo nguwo icyo gihe yari afite imyaka 20 y'amavuko. Icyo gihe rero akaba yarahawe uruhinja rwitwa Lamine Yamal. Nta muntu n'umwe wari azi ko uwo mwana azakura akaba umwe mu bafite impano idasanzwe, ndetse ko imyaka 18 nyuma yaho bazahurira mu mukino ukomeye cyane kurusha indi yose mu mupira w'amaguru, igikombe cy'isi. Muri icyo gikorwa kandi hari n'abandi bakinnyi bakomeye ba FC Barcelona bari barimo, harimo nka Xavi Hernandez, uwo bita Deco, Rafael Marquez ndetse na Bojan Krivitsky. Bose bafotowe hamwe n'abo bana bato. Iyi foto rero ntiyahise imenyekana cyane, ahubwo yongeye kwamamara cyane muri 2024 ubwo se wa Lamine Yamal yayisangizaga rero abantu ku mbuga nkoranyambaga, akayiherekesha amagambo agaragaza ko yari itangiro ry'inkuru idasanzwe hagati y'ibisekuru bibiri bya ruhago. Uyu munsi Lionel Messi afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza babayeho mu mateka y'umupira w'amaguru hano ku isi, kuko yegukanye Ballon d'Or, yegukanye igikombe cy'isi, Ballon d'Or nyinshi, ndetse yandika n'amateka atazibagirana. Ubwo ariko kandi ku rundi ruhande Lamine Yamal nawe amaze kwigarura imitima y'abafana ku isi yose kubera ubuhanga bwe, umuvuduko we, ubushobozi bwo gutsinda ndetse no gutanga imipira ivamo ibitego. Nubwo akiri muto, benshi bamubona nk'uzakomeza gusimbura ibyamamare byubatse amateka muri ruhago. Kuba rero abakinnyi bombi batangiye guhura, bakaba bagiye guhura rero mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2026, bituma iyi foto irushaho kugira agaciro gakomeye. Abenshi bayifata nk'ikimenyetso gihuza amateka n'ejo hazaza h'umupira w'amaguru. Abafana ndetse n'abandi bantu bazi iby'umupira bagasesengura bavuga ko uyu mukino ushobora kuba uwa nyuma Messi mu gikombe cy'isi ashobora kuba agiye gukina, mu gihe ushobora kuba itangiro ry'ibihe bishya kuri Lamine Yamal. Niyo mpamvu
abafana benshi bavuga ko ari uguhura k'umwami wa ruhago ndetse n'umuzungura we. Abakunzi b'umupira w'amaguru bategereje n'amatsiko menshi rero kubona Messi arangiza urugendo rwe yegukanye ikindi gikombe cy'isi, cyangwa nimba Lamine Yamal azandika amateka mashya maze akayobora Espagne ku ntsinzi. Iyi foto yigeze kuba isanzwe, ariko ubu ngubu yahindutse imwe mu mafoto azahora yibukwa mu mateka ya ruhago. Kubihuza ibisekuru rero bibiri by'abakinnyi badasanzwe. Kuri iki cyumweru ku itariki ya 19 Nyakanga 2026 isi yose irongera kuyitekerezaho ubwo Lionel Messi na Lamine Yamal bazaba bahanganye imbona nkubone mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ese amateka arangira yandikwe na Lionel Messi cyangwa Lamine Yamal ni ugiye gutangiza rero ibihe bishya muri ruhago? Ibisubizo bizamenyekana mu minota 90. Ariko kandi uyu ni umukino utegerejwe n'isi yose. Wowe ubona ari induri bwegukana itsinzi? Ni ikipe y'igihugu ya Espagne cyangwa ni ikipe y'igihugu ya Argentine? Duhurire muri comment. Ariko kandi umbwire nimba ari Messi cyangwa ari Lamine Yamal, wowe uri gufana iyihe?